na ewo gold na ye hunu gold no so fa so sa no ye hyada na che se de gold ne kwa ne de kwaje wayire sa de ba beboa ma che se to da sa de afuma godie bie ne bo si kwa soro pa wo man mo ne ko betimi ha yen na eno na LPG mframagafo nso aso de worum chem se sa de no aba ne de ba na ye pa na emom no ehwo abehia se wode mframaga nso hyem enam se mprempre ye hwekwan pa se LPG gas no ahwe ye betimi akosoro ne ikura ye kasa yi wo hanom chichemu be se nu betimi aba beka hom eno ti sa hyehye aban ne de ba ye se ye kari goduo ne de akwaje wayire no ebe ye pa de a ene sa hyehye no worum fa LPG nso enhyem Yewra Gabriel Kumi ye vice chairman at the Bar LPG Marketers Association nese makachire eni LPG price no akosoro a free and ne is a figures are here picking from BDC's no say LPG price akosoro be 10%. Year competition the beba form to about be 6-7%. No the trend say for the past 2 weeks you top LPG 15 cedis per kilo. From a neno you better no be 16 cedis per kilo. Now sha Ghana for nipa hin ene betimi anya sa sikai e de akoto LPG. Your best rest say animanimu ya sa binding name bi gu kwan mu. Yeah buying gold for oil na why ama diesel na petrol bo eba from no. You bet say on fa LPG nka ho sisi ya animanimu ya on fa LPG nka ho na won hwe de toso mienu nso ne say on hwe na taxes bia da LPG so no onyin free so na de toso miensa nso ye dollar auction no ye policy bi aban by the buyer na omo kra fan go bagan ha no yetimi mo dollar yetimi eti Yewra ana chese wade atodwa wo chem sasa de ebo ne si kwasoro de aba no nyon sa pepepe emfa ma wan Owura Gabriel Kusi vice chairman Edema LPG Marketers Association Obibini Blackman Company Limited akofa Zet Natural Mineral Water in super